igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Home News TV turabasuja muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Muri aya masaha y'igitondo rero tuzanywe no kubabwira amakuru menshi agiye atandukanye. Turaza kubabwira byinshi biri kugarukwa n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano se yabiherereye mu bihe bice turi buze byose kuza tubigarukaho tubabwire amakuru menshi akomeje kugenda yumvikana muri za Uvira, Rugezi, Warikare, Rugoma, Rucuru ndetse na za Bukavu. Hose tugiye kuza kuba tubabwira amakuru akomeje kumvikanira muri ibi bice. Turaza kubabwira kandi ko umwe mu bajyanama ba Perezida Felix Antoine Tshisekedi nawe ari gusabirwa gukatirwa igifungo byibuze cy'umwaka umwe. Byose turi buze kuza tubigarukaho. Turi buze kandi kugarukana none tubabwira andi makuru akomeye cyane aho mu Rwanda Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ari we Nsengiyumva, Minisitiri mushyashya Dr Nsengiyumva Justin nawe yamaze kuba yirukanwa mu ishyaka rya RNC. Arashinjwa ngo ubugambanyi bukomeye cyane, harashinjwa ubugambanyi bukomeye. Ibyo byose rero turi buze kuza tubigarukaho tubabwire byinshi bigiye bitandukanye biri kugenda bivugirwa hano muri ibi bice bitandukanye. Turaza rero n'ubundi kwibanda ku yandi makuru atandukanye, harimo aravugwa ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi zikomeje nazo kugenda zigaragara ngo mu bikorwa byo gufatanya n'umutwe wa FDLR, nubwo babiteye utwatsi babyirukanira kure bavuga ko naho bahuriye n'ibi ngibi. Turi buze byose rero tuza tubigarukaho, aho amakuru n'ubundi yakomeza kugaragaza ko ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage batari bakeya n'ubundi bagikomeje nabo guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Turi buze kugaruka rero n'ubundi kuri FNLC ya shyaka rya Colonel Kayina nayo ryarakajwe cyane n'igitero cya ADF yiciyemo n'ubundi habarenga 50. Abantu bose rero yaba n'imitwe y'inyeshyamba yarakajwe n'ibi bitero n'ubundi bya ADF byakoranywe ubujinya n'ubugome, ku buryo n'ingabo z'igihugu cya Kongo n'iza M23 bose nubwo ari abantu bahanganye ariko bahurije ku kuba rwose kiriya gitero atari igitero kigeze kibaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati igitero cyo kwibasira abantu bari mu masengesho y'abasivili, ati ntabwo ari ibintu bikwiriye cyane. Rero kuri izo mpamvu rero n'ubundi Kongo yahisemo kwihorera ndetse no gutegura ibindi bitero karundura kugira ngo hizagaruke ishwanyaguza ndetse ihana bikomeye cyane uyu mutwe wa ADF. Ivuga ko igomba kuwuha isomo kandi ku buryo bukomeye cyane, itazigera iwubabarira kiriya cyaha bakoze, ngo bagomba kubirukana ndetse muri iki gihugu cya Kongo. Turaje rero byose tubibabwireho. Nizere ko mwamaze kuba mukanda kuri subscribe, mugakanda kuri like, share ndetse no kukazogera. Amakuru yacu rero mbere ko dutangira reka tubanze tunasuhuza abantu muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Dusuze abantu mwese ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika ndetse no muri Aziya. Mwese twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza. Amahoro y'Imana akomeze kugenda abana namwe, cyangwa se akomeze kugenda abahundagaraho. Reka rero dutangire gatoya duhere kuri mu ntara n'ubundi ya Kivu zombi. Tubabwire ko izi ntara za Kivu zombi n'ubundi imirwano igikomeje kugenda irikoroza. Abarwanyi n'ubundi ingabo z'u Burundi bongeye gusesekara muri Uvira, bafatanyije n'ingabo za FDLR, aho bagiye gufatanya n'ubundi mu gukomeza kugaba ibitero. Ni mu gihe uyu mutwe n'ubundi rero watwirwanda wakomeje urega ingabo z'igihugu cy'u Burundi, ariko zikabihakana ndetse zikavuga ko nta bufatanye na butoya bafitanye ndetse ko nta n'amahuriro namwe bafitanye no kugenda babanga umutekano w'igihugu gituranye cyabo. Ati bazi amategeko mpuzamahanga kandi intego zabo ntago bajya bahungabanya cyangwa se babangamira ibihugu bituranye byabo. Ati rero ibyo biramitwe iri kuvuga no gushaka kudusiga icyasha y'amazeni, mu gihe abandi bari muri biriya bice bya Sud Kivu bemeza neza ko izi ngabo n'ubundi z'u Burundi zifite umugambi wo kuza guhanagura abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko abandi bakavuga ati iyi mitwe ishobora kuba ari gahunda yiyemeje yo gusiga icyasha bino bihugu byombi yaba mu ruhando mpuzamahanga. Turaza kugera turebera hamwe rero n'ubundi bitero bikomeje kuvugwa bitangiye muri za Rugezi, Uvira ndetse no muri za Warikare na Rucuru, aho bitangiye kugaragara ko abawazareno n'ubundi bongeye kubyuka bagaba ibitero bitandukanye, aho barimo barashaka n'ubundi kwivugana
aho barimo barashaka kwivugana n'ubundi bamwe mu baturage ndetse n'umutwe wa M23 barashaka kwigaruza uduce n'ubundi bambuwe na M23 muri iyi minsi, nyuma yaho n'ubundi bakubitiwe hareba inzega kuva muri weekend ishize ndetse no mu ntangiriro zo kuwa mbere, nabwo byari bikomeje kugenda ibintu biba bibi cyane. Reka tuvaho gato tugaruke rero n'ubundi ku bushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwasabye n'ubundi urukiko rukuru rwa gisirikare gukatira Francis Beya Kasonga wabaye umujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi mu by'umutekano igifungo cy'umwaka kirimo amezi 6 asubitse. Francis Beya Venda Noah Biyama Gayi ndetse na Koloneli Chikapa Tite Mokiri ndetse no bita komiseri mukuru Lilitambwe Maua, Lieutenant Koloneli Kalenga Pierre na Brigadier General Tontoni Twadi Sekele bashinjwa n'ubundi ibyaha birimo gushaka kugirira nabi Tshisekedi no gusaba n'ubundi abasirikare gukora ibinyuranye n'inshingano zabo. Keretse n'ubundi ngo rero Brigadier General Sekere watorotse n'ubundi butabera, abandi barafunzwe ariko bafungurwa by'agateganyo mu gihe n'ubundi urubanza rwabo rwari rukomeje. Beya rero Francis n'ubundi yatawe muri yombi 2022 muri Gashyantare, afungwa by'agateganyo muri Kanama uwo mwaka kugira ngo ajye ubundi kuvurizwa. Yafunguwe by'agateganyo muri Kanama kugira ngo ajye kuvurizwa cyangwa se kuvurirwa mu mahanga. Kugeza ubu ngubu rero n'ubundi haracyari mu Bufaransa aho yari yagiye kwivuriza. Mu cyumweru gishize rero ubushinjacyaha bwagaragaje ko Beya akwiye igifungo n'ubundi cy'umwaka kirimo amezi 6 asubitse, ndetse bitewe n'uko ubuzima bwe butameze neza ndetse no kuba ari mukuru mu myaka, bivuze ko rero abaye akatiwe atafungwa amezi 6 kuko yamaze kuba ayafungwa. Y'amezi 6 amwe arasubitse, andi rero ntabwo yaza kuba ayafungwa bitewe n'uko uyu mugabo yamaze kuba ayafungwa. Tuvaho ngaho tugaruke gato n'ubundi ku ishyaka rya Koloneli Kayina, naryo ryababajwe cyane n'ubundi n'ibitero bya ADF nako n'umutwe w'inyeshyamba wa Koloneli Kayina Innocent wahoze mu ihuriro n'ubundi rya Alliance Fleuve Congo n'umutwe wa 23 gaza kubiyomora hagashinguwe. Umutwe rero wa FNLC uyobowe na Koloneli Innocent Kayina wahoze n'ubundi mu basirikare bakuru b'umutwe wa 23 ndetse wamaganye wivuye inyuma ubwicanyi bw'imitwe n'ubundi ya ADF ndetse na Kodeko ikomeje gukorera abanyekongo bo mu ntara ya Ituri. Ahangaha rero n'ubundi uyu mutwe wagaragaje ubu burakari cyane nyuma y'igitero ADF iheruka kwiciramo abantu babarirwa muri za 50 bo mu mujyi wa Bunia muri teritwari ya wita Irumu mu ntara ya Ituri. Igitero n'ubundi uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda wagabye mu rukerera rw'ejo ku cyumweru tariki ya 27 Nyakanga wicira muri kiliziya abantu babarirwa muri za 50 harimo abagore n'abana. FNLC n'ubundi mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mbere tariki ya 28 Nyakanga yagaragaje ko n'ubundi abishwe biganjemo abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abahema. Ahangaha rero n'ubundi uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo kandi wagaragaje ko bariya abaturage rwose bishwe n'ingabo cyangwa bishwe ingabo za kiriya gihugu zirebera nta kintu zigeze zikora. FNLC rero yashimangiye ko nyuma ya buriya bwicanyi igomba kujya gutabara n'ubundi abasigaye vuba cyane bishoboka. Iti FNLC yavukiye n'ubundi kurinda abaturage, ntishobora rero kwemera kubona abaturage bacu bakomeza gupfa muri ubu buryo. Tugomba n'ubundi kujya gutabara abasigaye vuba na bwangu. Turaza rero byose kugenda tubibabwiraho cyangwa se tubabwira byinshi bikomeje kugenda bivugwa, gusa ubone ko imitwe yose yarakajwe n'ubundi na buriya bwicanyi. Yabana 23 yasohoye itangazo bwamagana ndetse n'igisirikare cy'igihugu cya Kongo cyasohoye itangazo cyamagana
biriya bitero kivuga ko rwose ibintu byakozwe n'uriya mutwe ari ibikorwa by'amahano kandi nta marorerwa ko batagomba rero kubyihanganira ko nabo bagomba kugaba ibitero bikomeye cyane, bagomba gutangiza ibitero karundura byo kwamagana ndetse no kwica no kwihimura kuri iriya mitwe ikomeje kugenda yivugana abaturage batari bake bo muri Repubulika n'ubundi iharanira demokarasi ya Kongo. Tugaruke ku Rwanda, Minisitiri w'Intebe mushyashya Dr Nsengiyumva Justin nawe wakomeje n'ubundi kugenda, uyu mugabo yakomeje kugenda agarukwaho nyuma y'uko rero abaye minisitiri ndetse yaranarahiye RNC, umutwe n'ishyaka byashinzwe na Kayumba Nyamwasa, byamaze kuba bitangaza ko uyu mugabo rwose ngo yamaze kwirukanwa mu ishyaka rya RNC, ninashyira hanze ibyangombwa bye birimo ikarita ye yahawe muri za 2018. Bavuga ko rero n'ubundi uyu mugabo yabaye muri ririya shyaka ryabo atari umwe muri bo, kuko yahisemo kugambanira ririya shyaka byashinzwe na Kayumba Nyamwasa n'ubundi utavuga rumwe n'ubutegetsi. Bavuga ko rero kuba yaremeye inshingano z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari ubugambanyi bukomeye cyane, kandi ko bahise bamuca muri iri shyaka burundu. Abandi bakavuga ati se koko yabaga muri ririya shyaka cyangwa se n'ibihimbano bari gushaka kumushyiraho, bari gushaka kuba bamusiga icyasha. Turaza gukomeza tubirebera hamwe turebe uko bimeze, niba koko uyu mugabo yari asanzwe muri ririya shyaka cyangwa se ari ibinyoma bari guhimba. Gusa ku ruhande rwaryo bavuga ko rwose uyu yari umwe muri bo ariko bamaze kuba bamuca. Abandi bakavuga ati niba yari umwe muri bo aramaze kuba yahisemo kujya gukorera igihugu cye cyamubyaye, nibyo by'ingenzi kurusha kwirirwa akera ahanganye n'ubutegetsi. Turagaruka mu kanya rero, tubashimira. Imana ikomeze ibahe amahoro n'imigisha bitagabanyije. Ciao ciao.